esabana bamukamana bakunda yesogwa mahemisa abagurusa barukurenga muri gana 50 nibo barukwija kuganyurwa umuhure ya Lions Club kandi nubagirangwa abagurusa n'abakikura bari yahiguriye imyaka nshanju abatakwebasa okwetorora Shema district yona nibo baratunje muri Shema Lions Speciality Club twasharamu okubahwera nuko kubagurira emfarisi burangiti esuka na nebinde byo kukozesa twine byingi ngo twine bihango konka akakaca twaya abatwine twakorera haba twaherezwa ebe twantugaba ejerikani emifarasi burangiti na sabuni na majuta nebindi okuyamba iki nicyo buzarana nicyo hamutima nahabwe ico abantu nibakira kutekateka ngo aba Lions Club n'abantu abako bari bagiye konka nyenda kubagambira nkabahamiza kugira ngo umuntu no wasa kuyamba okurigirira umumbere yawe yo niyo rukuborumo abashema Lions Speciality Club nibagirangwa amakagabo gona garuma abagurusa hamwe n'abana bato abarukira kwato umushweja gwa pneumonia ogurukuretwe mbeho mwe nasima mwe bare mwandetera kahunga mwe nasima mwandetera cyo kureta mizi mwe mwansima kazita kabekamburiye nakareba nakasabuni nakabafu mukamasimwe yesima iwe abandetera ebintu byo kunyamba nkakirinzu aba bashabira bashawe bibyaro ningashoba VHTs okuronda yabagurusa n'abakikora baryo mu mbera mbi bakayambwa yakire umufarisi ego bana amirangiti amina na nesuka ego bana abakabuye division babafunura ubuhezi nyomwe bazyo kandi sandero kwija abakashoza hamwe na Shema Central Division bo baratunje gashakwa mayi kwatwakire